Ndagushimiye kandi ngo wahe ikaze cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri Kaida TV kuko mubizi tubagezaho amakuru ndetse n'ibiganiro babigendera bigezweho ako kanya umunsi ku wundi. Kuri ubu ngubu Minisitiri w'Ibidukikije muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Eve Bazaiba yatangaje ko akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kahatiye igihugu cyabo kwakira abantu b'abajenosideri mu mwaka wa 1994. Bazaiba yabitangarije mu nama mpuzamahanga yo kubungabunga ibidukikije yabereye i Montreal muri Canada tariki ya 16 Ukuboza 2022. Asobanura imiterere y'ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa RDC. U Rwanda rurashinja leta ya RDC kwifatanya no gufasha umutwe witwaje intwaro wa FDLR ugizwe n'abarimo abasize bakoreye abatutsi genocide mu mwaka wa 1994. Ariko Minisitiri Bazaiba we abona ko ibikorwa bibi by'uyu mutwe bidakwiye kubazwa igihugu cyabo. Minisitiri Bazaiba yatangaje ko kugira ngo mu Rwanda haboneke amahoro, akanama ka ONU gashinzwe umutekano kohereje ingabo z'Abafaransa muri operasiyo yahawe izina rya Turquoise yari igamije gushakira abakoze genocide uburyo bava mu gihugu. Yagize ati umuryango mpuzamahanga mu 1994 wasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufungurira imipaka abahutu bose b'abajenosideri kugira ngo baze mu Rwanda haboneke amahoro. Operasiyo yiswe Turquoise iyoborwa n'Ubufaransa. Umunyapolitike avuga ko akanama ka ONU gashinzwe umutekano kashyiriyeho abanyarwanda uburyo bwo gutaha, ariko ngo u Rwanda rukomeje guteza umutekano muke mu gihugu cyabo rukabasahurira amabuye y'agaciro. U Rwanda ntirucukura koruta, rucukura zahabu, ariko ruri ku isoko ry'imigabane ry'abazicukura. ONU yafashije abanyarwanda bahungiye muri RDC babyifuza gutaha, barimo n'abarimo abahoze muri FDLR, ariko abenshi basize bakoze genocide baze gutaha basigara muri iki gihugu. Umuryango w'abibumbye wemeza ko uyu mutwe witwaje intwaro ukiriho kandi ufashwa ndetse ukifatanya n'ingabo za leta y'iki gihugu mu bikorwa bitandukanye birimo ibyo kurwanya M23, ndetse ukanasaba ko ubu bufatanye buhagarara. Tubibutse ko kandi Perezida Paul Kagame yatangaje ko umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abarwanyi basize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ugifite gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umukuru w'igihugu yabitangarije mu kiganiro cyateguwe n'ikinyamakuru Semaphore cyabereye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa 3 tariki 14 Ukuboza 2022. I Washington DC, Perezida Kagame yahitabiriye inama y'iminsi 3 yahuzaga Amerika n'umugabane wa Afurika. Muri icyo kiganiro Perezida Kagame yavuze ko abenshi mu bahoze ari abarwanyi ba FDLR bamaze gutahuka ndetse basubizwa mu buzima busanzwe. Umukuru w'igihugu cyakora cyo yavuze ko hari abarwanyi basigaye inyuma ntibazigera baruhuka kugeza igihe bazaterera cyangwa bagakorera impinduka mu gihugu. Kuri ubu imyaka yarenga 20 FDLR ikorera mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ushinjwa gukorera ubwicanyi n'imiryango irimo iharanira uburenganzira bwa muntu. Uyu mutwe ushinjwa kandi kuva mu mashyamba ya Kongo ukambuka mu Rwanda, aho wagiye ugaba ibitero byagiye bihitana abasivile. Leta y'u Rwanda yakunze kuwugaragaza nk'umuzi w'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi, dore ko FDLR imaze igihe ikoranira hafi na FARDC, igisirikare cya Kongo. Ku bwa Perezida Kagame agira ati ibigaragara neza nuko FDLR imaze igihe ihabwa intwaro ndetse ikanafatanya mu mirwano n'ingabo za guverinoma ya RDC. Twabibagejejeho RDC inshuro nyinshi. Perezida Paul Kagame kandi yunzemo ko ikibazo cya FDLR kitigeze kinirengagizwa n'umuryango mpuzamahanga utarahwemye gusaba leta ya Kongo kureka gukorana n'uriya mutwe. Leta ya Kongo yo yakunze kugaragaza ko nta bufasha iha FDLR ndetse ko uriya mutwe utakiri ikibazo ku Rwanda.
Perezida Felix Antoine Tshisekedi muri Nzeri uyu mwaka ubwo yaganiraga na France 24 yatangaje ko umutwe wa FDLR utakibaho, ko ahubwo usigaye wagizwe n'amabandi yishakira ibyo kurya. Yagize ati ntabwo ari abantu bafite intumbero za politike zo gushaka kwigarurira ubutegetsi bw'i Kigali. Muri make rero ibyo u Rwanda ruvuga ni ikinyoma. Umuvugizi wa FDLR Kiwa Ngoma mu kiganiro yagiranye na BBC Gahuzamiryango mu Gushyingo uyu mwaka yanyomoje Tshisekedi avuga ko abarwanyi buriya mutwe atari amabandi. Yagize ati turahari, ababivuga ubwo bafite aho babikura, tubaye tudahari ntabwo twaba turi kuvugana. Ingabo zacu zirahari zihagaze bwuma. Raporo itsinda ry'impuguke za Loni zasohoye mu minsi ishize yagaragaje ko FARDC ifatanya mu buryo bweruye na FDLR ndetse bigakorana mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Guhera muri Werurwe 2022 kugeza mu Gushyingo, FARDC ku bufatanye na FDLR barashe mu Rwanda inshuro 3 bisasu bitandukanye. Ku wa 19 Werurwe 2022 mu murenge wa Kinigi haguye ibisasu 2 byatewe n'ingabo za Kongo biturutse mu duce twa Canzu ndetse na Runyoni, ubwo FARDC yagabaga igitero ku mutwe wa M23. Ibisasu kandi byongeye kuraswa ku butaka bw'u Rwanda tariki 23 Gicurasi ndetse na tariki 10 Kamena mu mirenge ya Kinigi na Nyange muri Musanze n'uwa Gahunga muri Burera, bikomeretsa abantu byangiza n'imitungo yabo. Mu yandi makuru akomeje kuvuga mu gihugu cya Kongo nuko Moise Katumbi yatangaje kandidatire ye mu matora ya perezida mu 2023 nyuma y'igihe kirenga umwaka. Moise Katumbi wahoze ari guverineri w'intara ya Katanga acecetse kuri uyu wa gatanu yatangaje ko aziyamamaza ku mwanya wa perezida mu matora ateganyijwe kuboza muri 2023 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro yagiranye na RFI na France 24 Katumbi yagize ati ndi umukandida kubera ko ikibazo kiri muri Kongo giteye inkeke kandi ngomba gutanga umusanzu mu gutabara abaturage bari mu kaga. Katumbi washinze akabana ayobora ishyaka rya Assemblée pour la République yemeje ko muri porogaramu y'imiyoborere ye harimo kuvugurura igisirikare n'izindi nzego z'umutekano mu gihugu ndetse no guhanga imirimo no gusana ibikorwa remezo. Uyu munyapolitike yabwiye RFI na France 24 ko yavuye mu ihuriro Union Sacrée rya perezida ucyuye igihe Felix Tshisekedi kandi ko agiye gutangira gukorera mu ishyaka rya Assemblée pour la République rikaba ari ryo rizakurikirana ibikorwa bye bya kandidatire uhereye ku wa 19 Ukuboza 2022 i Lubumbashi. Ikindi twabwira ko nuko kandi imfungwa 16 zari zifungiye muri gereza iri mu mujyi wa Kikwiti mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC zatorotse. Izi mfungwa zatorotse ku wa gatanu mu gihe zari zajyanywe gucumbikirwa hafi ya gereza kuko gereza zisanzwe zifungiwemo yari igiye gusanwa. Hashize iminsi imfungwa 237 zimuwe muri iyo gereza kugira ngo ibashe gusanwa nk'uko ikinyamakuru Actualité kibitangaza. Umuyobozi wungirije wa gereza Gabriel Mputu yavuze ko kugira ngo izo mfungwa zitoroke byagizwemo uruhare n'abacunga gereza. Hari n'abasirikare 3 bamaze gutabwa muri yombi ngo babazwe uko iryo toroka ryagenze. Muri iyo gereza yubatswe mu 1930 kandi hari hashize iminsi harimo umwuka mubi waturutse ku rupfu rudasobanutse rw'umwe mu mfungwa. Ndagushimiye twabanye muri aya makuru aho twareberaga amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Nimwari kumwe nitwa Mr Donne, kora subscribe kugira ngo tuzaje gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigenda bigezweho tuba tugenda tukugezaho.